Znači sa malim preklopom slažete krompir jedan do drugoga. Tako. Kad je donji sloj složen, dodat ću meso, jednako rasporediti meso po krompiru. Tako. I kad smo rasporedili meso, opet ide sloj krompira kao i onaj donji sa malim preklopom. Evo ovako. Znači ovo je vrlo jednostavan recept, to ne možete promašiti nikako. Evo mu sad kad je spremna, možete vidjeti kako izgleda kad je složeno. Sad ću na nju staviti foliju. Evo idemo na pečenje. Dakle da ponovim, 40 minuta na 180 stupnjeva.